ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore, ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya, kala play ya ka admission minta. Along kay was ngopla bo what happening gani ka juk bomenta. Kidang don kishnong kibatang haban shong dum, bat kani kalalong ka jing e ka bakraw. But de halor kani uba Charles Marngar ubade MLA bad MDC jong Mahati constituency. Menta kasi ulalay ban IT daga dorkas yo iti mandal ubade menteri sarkar bape ikatan boarding. Hakajing lay ban yakundo yo iti mandal la sanran lang uba Charles lagi nang yalam na kisnong bape bape ke baha pok Mahati constituency. Nakalyang ba Charles ulapan pa ba kisnong kibay markhab bat ko umsning bat kumjuro ya kisnong kiba markhab ko umroy constituency kidang biang hakajing yo boarding. Hande kisnong hakathan Mahati ba khamtam hakasnong umtray kipat ba yo boarding tang arkanta hakashisngi. Babay kran bigla patay kubor. Uba Charles Marngar ulapan tip bagi don ko ba nyaw tulitam kisnong kibampat yo boarding wat hakani kecuk bomenta. Bat benrap ru bahalor kani kajing uba Charles ulapan tip ba wat hakakardan kum MDC ulara kani kamat. Hande amdan ba pensngap. Pi kadau kajing wan ni kedi kajing hi kibangi kendo apa konstituensi. Kajing kiba nak pos kopor hakaba kumunong mikmat. Nadu kopor kumangadang longtang MDC. Ala persang ban simkhia kini kam nak pos kopor. Ring UI ba kajing duna kibabon hak konstituensi kabangim pala ban penbiang hadu mata. Tiga jingwan jonga kalau kidan artli kibat kongsan dari kopor. Kabaningkong kadai kejing bombyang ka electricity supply. Kejing long irregularity of power supply. Kani kalak ta sibun ya kinong soksnom. Kini kisnong kibahajan usning. Kini kisnong masenda umroy kamang road lakum no ru kidang kam yo ya electricity kidang kam biang. Ngambong bagi lang 100% kibiang. Kiduna hi henry. Akwa ban penpawi pi hang ne bagi don kisnong kum ka Mahati area, ka Sonidan area, ka Umtrai area, bat ka Umsiang area. Kini kisnong baru kini ki area, kini kisnong di bamat sya ki jenge. Ani thu ipi bagi kisnong Umtrai, ka area Umtrai. Haga sisngi kinyo light lane kinyo ka electricity tang kumba shi kanta bat arkanta. To kata kamdai kejing ladai sisa kejing ka makra kejing nak untaki kena school kumno kin kre kot papli benda ki pen kre ya examination ke jongki padang kejing tu hak pendon kam kum kopor benda de syarat ini kena kejing ka makra ka ba kejing jongki nong snong benda ki than jongi ki don bon ba ki breu ki bathanjan ngin pendon kam sa da ketuka istri mo ka iron daurga seisu kapor kam desu gila pendon kam da kitu electric iron lanai ki istri da kalai tenang ta ko i jing ka ba i kendo ha ka bade bat kinom trai ki furniture nalor ke jing kerdu kam ke jing kerdu cha ki samla ki be persang banle da ki skill development program electricity kam da sei kalau jong ki kon samla jong gadong ka than ki Tehalor kene ngalapan sko, yo minister, bat nakaliang gajong uru, managasni, ulapan pau, ya kejing skosi, kejing sodiau, halor kejing, yo jing tip bak kalong kene, bat nakaliang gajong uru, ulaong ba, hadir maklami, nak ni nakam rajong uhi, unsabut din no, ikani kam, bat banuat jing tip, ke ay kadau, dari malumala ko msiyo tu ipi, kadau hi kabangidon hang ni ngalapan sko yo, kene ke shortage of manpower. Kajing duna jong kinong tray. Ani itu ipi ha siang. Way line man ubala yam nadu kesenem arja sipo. Hadu mendam pada plesio. Di mana ban tray ban pe ya kau. Kani gede kajing kam kraw ka bangimat ikendo hadu ba nga kum unong mikmat. Itu ipi ngan le syukum no. Ki phone call ki bawan ki be itu yang ai kajing Dengan ban se ban wan ban ikendo ban kerpat yo minister
dah ke bangla kerpat juri ubah immediately kalau ikat bala udi bansim ya kini kekam kita ri benengkong kekam ke baar ke bawah ni kenduk mata kedai ke bade bat ke connection ban highlight electrification na ke benda kini gisnong harum ke benengkong kesnong makedok kesnong maska kesnong amjong kesnong markhang duba kesnong amdubigan kesnong ampreng kanong tumai makedok kini kisnong ni tu ipi haduk menda 4 dan electricity pila bermudur kini kisnong kini hajan musiam bat pihak sejak kirut asam pinya setanggung basau 1 kilometer pihak kejar ro pipoi dari kini kisnong 4 kibong 4 dan electricity dan kuat beni tu ipi bahagas nem ara zakat perabat ara zakat kedai kedon ke skim ke bana kini ke DDU JGY 1 hakba kila sedang ban connect ban pendai iki wire kabel kila bu ke transformer ndai ke basnosi kalong ba hadu menta kita kila sujud kila susakama kila supra bat hakba de bekani nakaleng ngezonga lawan ban kerpat jori university balakum no kumnor haka juk shai ke bamenta apok ke konsensi ngimdei shu banang dan kilong ni ngoksam ki bamdan electricity di halor kini ki benda kini ki atli ki benda ki bana kalian jonga wan ban kerpat jor ya minister jong ka power bon le ngamar ka tigi jinge ka jong ka pa ka ba nga na kalian jonga ko no mi kmati so dia so si banyu ka jinge ka ba ki pa ba ki mat bagi kendo jangan tip na kalian ka jong minister te ula hai ka jing kula mo ula hai ka jing kula ba kalo hikat bala sim khia ki kam tigi jing kula ki bubur di Banglayo mensuang lai kendo saka department nak kampat wan so minister kepor banglo MDC lai kendo nadu di kepor man kerani gini gijuk gijing ndrei hadu mendagi dan gi balong ber kibon gi parlo tengah kemi nanti ya kini ketiga pemerintah bana kalian minister of power eti modal sim khia ni kam bat ki pai ba kin lai nak kini gijing ke bangiman bi kendo boros kata kumba ke bangala tho ni gidan kumba nyong tuli ndai gidan kisnong ki babun kisnong kumka snong orlong sedali kadi snong ba kampaji bat kiwi kisnong ki babun ki balada ka electricity ka pohi gini kisnong kamon ti kisnong ni lala ban connect lang te kiwi pada kisnong ki ba ngampat tho kene gelis kidan hi ki ban sikiwi ki area ki ba pha direct dengan jing tho kidi kisnong thamai kita ngak kemon rah ni dari ngak submit office bakin yok ya ka electricity hak kisnong ki jong bade bat kisnong ki badan hagi tan blok do ngimla ban len ni ki sisa ba ke jingmi jong ki jing klumar nak pors ko po lada on ra ka development na bagalia ki jing petut kidan piora tang iwei skim ibarit kadan ke jing petut jenre hak bade bat ki border nga subha bani thu ipi bahagi por ki ba common shop nakaliang jong government kila ai de kini ki solar home solar te mentang layo ka complain ba ki babon ki snong te ro kini ki solar ki jong ki home solar ki jong ki bon ki blado ki blathon te bade bakan hero ngila discuss bat ki nong elam sno ngila discuss bat ki senjuk ki nang basno te bade bakan ni ba ka depat ka wei pat ka benta hak banga ko mong khmat system ng benta ba thaulat di nak benta